Znači, prije nekog vremena, neki dan, sam pogledao Bez dlake na glavi, Filipa, jel? Znaš za taj kanal? Znam. Znači, sam ja u kadru. Nisi, sam sam ja u kadru. Znači, gledao sam live, lik je napravio live neki 3,5 sata, je radio live, znači, držao me u 100% pozornosti cijela 3,5 sata. Stvarno je pripremio, ozbiljan trud je napravio, ozbiljnu pripremu, stvarno me je držao u pozornosti i svaka čast. Stvarno trud vrhunski. Sad on tamo nešto priča oko Tartarije, pa sam se sjetio tebe. I priča Tartarije i priča, prikazivo je one neke kipove, kako su super napravljeni i tako dalje, pa neke građevine koje super izgledaju i tako dalje. I ja sam nekako stekao dojam da se stvara u dijelu javnosti, da se stvara priča da je postojala nekakva civilizacija koju nam kriju da je ona postojala i da je se to nešto zamaskiralo kao i da se to kao gura po tom nekakvom, ja to govorim kako sam ja shvatio cijelu moju impresiju o Tartariji i to, ali ono što ja mislim šta je se dogodilo jer pokušavam to sa biblijske strane promatrati. Znači, prije samog potopa, znači govorimo o općem potopu, za vrijeme Noe, jel? Znači, prije samog potopa ja smatram da je civilizacija bila na jednome vrlo visokom tehnološkoj razini. Izuzetno visoko tehnološkoj. Jer čini mi se da pazi, prvo Noa gradi onakvu arku. Znači, ako je gradio on sam, ako je gradio arku, mora imati nekakvu mehanizaciju, nekakvu tehniku je morao koristiti. Ako su mu pomagali sinovi njegovi, Šem, Ham i Jafet, opet su morali oni imati mehanizaciju. Ako su im pomagali žene njihove, 4 žene, njih 8 ako su radili, opet onakvu zadivljujuću tvorevinu, opet su morali imati nekakvu mehanizaciju. Tako da ja vjerujem da su oni bili izuzetno tehnološki razvijeni. Nakon potopa, mislim da je nekakvih 100 godina nakon potopa, ti isti Noini potomci, odnosno Šem, Ham i Jafetovi potomci, pokušavaju graditi Babilonsku kulu. Znači, oni imaju već nekakvu tehniku, već nekakvo znanje, 100 godina nakon potopa oni imaju nekakvo znanje, što ja smatram da su, znači, i Noa, i Šem, i Ham, i Jafet, i njihove 4 žene bili izuzetno, imali zastrašujuće tehnološko znanje, takvo da su mogli on svojim potomcima nešto prenijeti, a onda koliko je ukupnome nekakvome tome znanju prije potopa, koliko je bilo čovječanstvo imalo to nekakvo veliko znanje. I sad, s obzirom da pada kiša i izlijeva se voda, izlazi voda iz zemlje, izbija voda. Znači, i odozdol i odozgor pada voda i prekriva, i najviše vrhove prekriva ta voda i nakon nekog vremena se ta voda počne povlačiti, odnosno pojavljuje se, prvo se izlazi jedan kontinent, pričam ti biblijsku priču, pojavljuje se jedan kontinent i tamo za vrijeme Pelaga se zemlja razdijelila, znači nastali su ostali kontinenti i ono što ja mislim je da li postoji mogućnost, čisto kao teza nekakva, čisto onako bacam tezu, da su te građevine koje mi danas vidimo, koje su zadivljujuće, da ti kipovi koje mi danas vidimo, što su zadivljujuće, to je, pričali smo i ovdje smo u live-u smo govorili o onome, ona djevojka sa velom i tako dalje, što praktički djeluje nemoguće da to neko može isklesati. I to je Filip fenomenalno objašnjavao u tome svome live-u. Da li je moguće, s obzirom da je, kažem, bila ogromna količina vode, koja se ta voda se povukla, jel? I kad se voda povukla, ostalo je nešto mulja i da sada ljudi iskopavaju te neke stvari koje su bile dio predpotopne civilizacije. Gdje mi sada vidimo te neke građevine koje se nama pojavljuju, gdje imamo te nekakve kipove koji se pojavljuju i tako dalje, koje onda oni pripisuju, ne znam ni ja, tam nekom srednjem vijeku ili tako nekome vremenu kojem oni hoće da to pripišu.
Čisto bacam kao tezu, da li je ta priča, kako se čini ta priča, jer Pa kažem, dobro, za kipove ima smisla i za piramide i za ovakve stvari ima smisla. Međutim, nema smisla za fasade na kućama, znaš. zašto? Kako bi fasada na kući preživjela potop od ne znam koliko desetljeća ili koliko traje potop. Nije desetljeća, trajao je potop, je trajao, godinu dana je bio potop. Dobro, godinu dana potopa, mislim da bi fasada izdržala. Zašto ne bi izdržala? Povukla se, osušla se i gotovo, šta? Dobro, Pa je onda mislim, možda neko, tako. pa je onda neko možda od tih potomaka koji su dalje živjeli popravljao tu fasadu i tako dalje, obnovio, šta ja znam, tu fasadu obnovio. Sve podove koji su bili poplavljeni, sve zidove koji su bili poplavljeni, prozore porazbijane i sve, znaš, mislim, ako je bio potop, to se porazbijalo sve, mislim, pa, znaš, teško da bi ostalo. Kužim kipovi, kužim ove mega, golemo kamenje naslagano u nekakve elitne građevine, ili zidove ili nešto, to kužim, to je ostalo, to ništa, ta voda došla i otišla s njih, nema problema. Ali da bi sad Versailles ostao netaknut nakon godine dana pod vodom mi je malo nategnuto. Plus to blato koje je došlo, blatna poplava, mislim, to je bila mutna voda, očito, mislim. Ne znam, ne djeluje mi logično. Ne, ali kad spominješ taj mud flood, kako se zove već to na engleskom, ta blatna poplava. Znači, mi sad kad govorimo o blatnoj poplavi, znači, ako je ja sad opet vraćam na biblijski model, ti vraćam. Znači, ako je padala je kiša i dizale su se vode odozdo, i ti sada imaš određeni mulj koji se stvorio. Nije mulj sve prekrio. Mulj se nešto digao, nešto je se mulja diglo. I kad je se voda povukla, ostalo je blato. I mi možemo govoriti o blatnoj poplavi, koju sada mi vidimo kao blatnu poplavu, ali koja može biti posljedica općeg potopa na krugu zemaljskom, koji je opisan biblijski događaj. Meni je jasno da je blatna poplava neki oblik potopa i možda bi to čak i povezao s biblijskim potopom, ali ne mogu vjerovati da bi sad nekakva građevina koja, mislim, spominju se tu građevine poput HNK u Zagrebu, da bi to opstalo godinu dana pod vodom. Zašto ne bi opstalo? Ne vidim to. Kako bi opstalo? Jesi vidio kad stan nakon 2 dana poplave, kako izgleda? Pa renoviraš ono što ostane, renoviraš i to je to. Šta? Dobro, i sad recimo ostalo je 6 ljudi na cijelom svijetu, oni su renovirali 8 ljudi je ostalo, dobro, 3 i njih 2. 8 ih je ostalo i kaj su oni renovirali cijeli svijet. Ne, nego imaš razmak od potopa do današnjeg dana je 4400 godina. Znači, dobro, i sad znači u ti 4400 godina su ljudi to obnovili. Koliko je trebalo da dođe do broja ljudi da dođe do svih građevina? Znači, sad imaš građevine u Zagrebu. Pa ko kaže da su došli do svih građevina? Došli su do HNK, došli su do katedrale, ja znam od kako sam došao u Zagreb, pokušavaju obnoviti one tornjeve. Pa sam slušao jednog biskupa, koji govori, ja ga osobno slušao, koji govori, kaže, oni ne znaju šta to, koliko je to uski prostor, kolika je to visina, koliko je to teško obnavljati i tako dalje. Pa ja smatram da je Bog srušio te tornjeve. A šta misliš, koliko im je trebalo? Znači, 30 godina ne mogu tornjeve obnoviti, a sa današnjom kao kofol tehnologijom. A mogli su cijelu katedralu izgraditi. Šta ako su je samo iskopali? Šta ako je samo maknuto blato i evo je katedrala, koja je bila nekakav oblik. Ne znam ja šta je neš bila. Onda je on malo prilagodili. Da, ne znam. Spominju se građevine koje su imale te nekakva svojstva koja ne vjerujem da su stvarno starija od par 100 godina, znaš. Znači, recimo, spominjemo HNK. Ok, HNK navodno, kažu, izgrađen je tad na mjestu tog stočnog sajma 1800, ne znam koje je točno, 94, tako nešto, nemam pojma. Međutim, kažu da je imao tu tehnologiju koju mi danas ne priznajemo, odnosno na krovu postoje te nekakve ograde preko kojih
se nešto očito radilo, da te ograde nisu samo ukrasne. Plus, po gradu postoje te nekakve slične građevine koje imaju te nekakve slične osobine koje se povezuju s tim nekakvim eterom, s onim od sve ove nekakve svitornjevi, bla, bla, bla. Ja onak ne znam, ne djeluje mi kao da bi to moglo opstat potop. Ne vjerujem 4.500 godina da ta fasada može. Humus jedem, sam nastav pinta, odgovaram sam. Znači, ne vjerujem da bi to 4.500 godina moglo ovako izgledat. Prema tome, očito se dogodilo nešto puno prije, ne? Ja ne znam stvarno kad je to izgrađeno. Velim, vraćamo se uvijek na istu priču. U Zagrebu ne postoje groblja starija od 1800. Ne postoje grobovi stariji od 1800. Te priče da su oni rušili groblja i na njima gradili druge stvari, to je potpuno nevjerojatna priča, jer ljudi su uvijek svoje mrtve pokapali. U pećinama imamo dokaze da su ljudi pokapali svoje mrtve, da su imali obrede vezane uz to, i sad odjednom da mi neko dođe i kaže, danas neko dođe i kaže, tu ćemo sad, porušit ćemo Mirogoj i na Mirogoju ćemo napraviti stambene objekte i mi svi dobro. A nisu ljudi 1800. bili baš toliko nesvjesni da bi došli i rekli može srušiti groblje i napraviti sad tu stambene objekte. A mi groblja nemamo niti jedno. A si ja kužim da ako je to bilo toliko nebitno ljudima pa su rušili groblja, da je barem negdje ostalo. Barem nešto. Ok, možda su iskopali grad tad, u tom stoljeću. Šta? Možda su iskopali grad u tome stoljeću. A to je, recimo, već nešto logičnije, ali opet postoje nekakve priče zapisi koji se događaju prije toga. Znaš, ali iskopaju grad, ili znaju, tu je sad vidjeti da je tu bio grad, kao idemo se tu naseljavati, imamo sve, samo ćemo malo to prilagoditi, malo obnoviti, malo ovo, malo ono. Znaš, šta ako je to sve na neki način, jer pazi, nama su prodali priču, kad pričaš, kad spomeneš novu, onda misliš tamo nekog pećinskog čovjeka, znaš, ovo ono. Gle, ja mislim da su oni bili na zadivljujućem stanju tehnološki, da su bili kudikamo iznad nas. Jer ona priča, znaš, jer se tu neminovno poteže to pitanje oko toga da su nam ukrali 1000 godina, da je Isus Krist bio ovo, ono, znaš, kao, spominje se to kao da je bio Isus. Ali ja sam onak malo razmišljao o tome, gledajući te kipove, druže moj, nema šanse da bi to moglo biti za vladavine Isusa Krista. Nema teoretske šanse, znaš, nego kad bi to moglo biti, to ono što ja vidim, te oblike i to bi sve moglo biti prije potopa. Da, ne znam. Najgore je vjerovat u ono što ti kažu ljudi koji tvrde da smo bili na mjesecu, ljudi koji tvrde da su piramide isklesali ljudi s Djetlom i Čekićem, ljudi koji tvrde da su kamen je teško ne znam koliko stotina tona vukli robovi na kladama. To mi je najmanje uvjerljiva priča od svih. I sad, prilično sam siguran da svijet u kojem mi živimo je nešto što, kako kažem, žešće izmanipulirano, znaš. To prikaz tog svijeta kojeg nama prikazuje nešto nepostojeće. Znači, taj svijet kugla, mjesec, sve te godine kak idu po redu i to ne vjerujem. Znači, ne vjerujem da je išlo ni tim redoslijedom, da se to sve dogodilo. Niti vjerujem da živimo na kugli. Niti vjerujem da je ovo sve od zemlje, od površine zemljane, znaš, što nam prikazuju. Briga me, znaš, fakat me nije briga za ekipu koja misli da je gledala Dnevnik da zna sve o svijetu,
Ja vjerujem da postoji još prostranstava do kojih nemamo pristupa. Znaš. Tako da ovo di mi živimo je apsolutna laž. I sad zašto im vjerovat da je to bilo tako kako oni kažu da se to tako događalo, znaš.